Sangmala samdri dash dele chuguye. Touch the lay, everyone. Ngondo pecha de nyamdo songro nang. We will recite the Ngondro liturgy together. Guru Bema Bao Kanjo Zodan Jeba Dam Ko Garda Zonda Ge Ngade Loy Tuje Gongba Reba Ran Jarje Ngo Tala Dede Tadrilje Tadanje Siljembe Dunje Namgaran Jembara Injuru Jelama Gandzo Nandi Medala Donji Jinze Dedada Gamzom Zem Jena Sem no ma denje ngando nang Tezene rol bena waranja Mado joy juru bezem jela Porare do bena jorenge Shinga jene zo benjer Palama je jone Lunga ye da nyo mene bar Dende zango bede la ba Le jawai dunje lanjo Nere nyam gejendero Tarajende nirdo bai Jelamanga zo nanji Medage gozom jenjelo Medage gozom jenjelo Medage gozom jenjelo Nazo tine dene lung kucho de nyamdo salda pro na chukuye Now it's time for exhalation of the still breath. We will do it 9 times together. Nazo da dinzo shobanga bo gyundong nangtumna yabo yore sozo lama tabala dine mari nyuro de da longde sal ane sozo ji krasa ore tun dangza tun gang nala ane rone ndi oma dunza rimbe nangtumna yabo yore The practice of exhalation of the still breath or waking up from the sleep of ignorance, as called otherwise, is recommended to be practiced daily early in the morning after waking up.
After that, it's better if one can continue one's morning session and conclude the morning session with Ngondro liturgy as in the text itself. 나서 되는 데자라 네 소소지조도 네 라마 모르름버제 남발라 너 소소자자 라마 임버제텔라 대바다 메바 쯔지부 돈네 기도 랭네 제제 담지 계랑을 너사메 냠바 된데도라 네 솔로 쯔지도 다 네 솔로 다 벤줄라 라마워드슈 네랑니레 템제 아니 중세 냠잖아요 말에 네 딜라교즈 네 냠도 나로나 주기 After the exhalation of still breath, one should visualize Guru Rinpoche on the crown of one's own head. Realize that in appearance he is Guru Rinpoche, while in essence he is your root Guru. Then supplicate him with deep faith and devotion, knowing that he is the only refuge for all your joy and sorrow as well as your karma and kleshas. After supplicating in such a way, one must visualize that the Guru melts into light and dissolves into oneself, and then meditate upon it for a while. We will now supplicate and meditate together. Balden Zawe Lama Rimbo Dagi Jiro Beme de Laj Kadin Jembe Ngone Jezon Kuzon Doye Ngodrom Zaldo Guzon Zanje Dam Jenge Ngo Lama Rimbo Jeje Dagi Ju Menjen Jolwara Jenge Labdo Sablam Je Doba Je Baranje Jula Je Ora Jenge Labdo Sede Nela Ozalan Zoba Jembe Ala Tarje Bara Jenge Labdo Duzum Zanje Dam Jenge Ngo Lama Rimbo Jenge Dagi Ju Menjen Jolwara Jenge Labdo Samlam Je Doba Je Baranje Jula Je Ora Jenge Labdo Sede Nela Ozalan Zoba Jembe Alam Jo Dar Jenge Labdo Duzum Zanje Dam Jenge Ngo Lama Rimbo Jenge Dagi Ju Menjen Jolwara Jenge Labdo Salam Je Doba Je Baranje Jula Je Ora Jenge Labdo Sede Nela Ozalan Zoba Jim Lam Jo Dar Je Bara Jenge Labdo Solwa Devzo Lama Rimbo Je Dobe Bedu Jinjen Juji Kalme Dala Reza Jule Tuye Yermen Je Bara Jenge Lo Naso Tini Desane Chos Ani Chuni Lomani Jikana Nyambar Shatumna Ani Yabushara Yure Ani Dende Jala Ani Ngondro Niramba Shinamala Suya Yimare. After this, it is recommended to meditate upon the viewpoint of suchness. And having meditated upon the viewpoint of suchness for a while, then we can continue with the Ngondro liturgy. Ngondro Rimba Deya Tine Namjun So Kang Zalun Chegyoba Dela Megba So Kom Shimba Denzo Tine Rimba Mala Lolo Jinade Ane Ngadang Saya Kashi Kashi Tete Sa Yenma Lolo Donshana Digire. So while practicing the stages of Ngondro,
or the preliminary, one should focus and visualize the related visualization of the practice one is accumulating at the time, and then recite the remaining or other parts as normal. Recite mantras where needed, and then gradually conclude the session. Ni danda nga zo daljo nye kwa ne mala ne rima chin do ngi. So now we will continue the recitation on the difficulty of finding the freedoms and advantages. Jema dage juje kane jang daljoro dene jindo nye parang. Dunne jezo nyezo jela nye kewa jumla longa maju. Renje long ne dolo nyendo kalde juje bemba madu. Chine melu nye parang kala njuru. Tanda debe guru ramjewe lede melu debe ngendu. Tongala sube sebe jazo la korya sube nyomo nying. Yalwa namje lenge dala se lenye dangze kandu damje. Damze balan jemin dadu se chela chubi tuni niyu. Longmen de la lelo nyewang. Tangwe nyingme dane nyingre. Jema jewe de de lingen de gozom de jen da nyum ngani. Lama yidam namje dode kandro namje nga ye jeba. Dewe danye menyal yala chungze je jang zonam jewe. Kewe jawaran chaldo jolan ru. Oda dinzo namjin lodo namba shi zo kumbe kabla ne re re chene megba yabu kum chenpa kale megba nyung kum shana drona digi yore. Thus, when, for example, when one is practicing the four mind changing, one must visualize in detail the four mind changing turn by turn, and for other practices, one can simply do it in a concise way. Ni da de jala jabil sal da be de riba nang. So now, after this, we will recite the part on visualization of the refuge tree. Lunje sa je jengang bunzo wo ba sam shingi dong wo yalga. Uzo bema dabdon jebe de zawe lama guru bem. Rezen jobdo jazo gorje guru dundu yedam yanda yiru. China jude yedam la yenzo ezo jumde shaja doba. Choju de zum zanje namje guru jabdo de zum dambe jun. Benur jumara zriye jadanje yundo jazim nyeran gendu. Parzam jenje yalga jara de kanjo damje jin. Toje donga jelab seje bar teyen dundu dada bame. Chanye barme kanyam semje gu yeme dene nyemburu jam. Korwe zunne tardu zeje kozum kube jabzo jowara njuru. Namo dada kanyam semje malu go lama zanje judan kidu. Yedam bawo ganro jujo. Toje jede namla jabzo je. Namo dada kanyam semje malu lama sanje judan kidu. Yedam bawo ganro jujo zo. Toje jede jabzo je. Namo dada kanyam semje malu
Nama Sanje Jedang Gendu Yinam Bawo Ganro Chögyong Zo Doje Jede Namla Gyao Zo Nji Gyundu Yunada de Jamro de Tengma Sum de Nireme Malan Roshan and Yure Inada Jamro de So Sak Pekabla Any Jamro de Tine Mansang Dungu Yure Tine Go Tundrela Sumja Ngabja Chidong Lasoba Kazo Sagadu Tine Saku Yure. So while accumulating or reciting the refuse, you do not need to join your palms as one would normally do while reciting the refuge. You can instead hold the rosary or trengwa with your hand and accumulate the refuse as one would accumulate a mantra or recite a mantra as instructed by Kembola. You can even recite faster if you can, but nevertheless, you should continuously recite the refuge with the visualization together. Dene Jamro de Sakchime Kabla and Talmajar Megoaje, Chengwala Dene Simne, Namo Dandanga Zamja Malumo, Lamazan Yechodan Kendunai, Damba Kandro Jojo, Doje Namla Job, Namo Dandanga Zamja Malumo, Lamazan Yechodan Kendunai, Damba Kandro Jabzonje, Namo Dandanga Zamja Malumo, Lamazan Yechodan Kendunai, Damba Kandro Jojo, Doje Namla Jabsuchi, or the Chene, and in Dile Gyots Dana and Regret. Any tagas no nandri so mikba de yabo saldu be thabje any ngak de yang tanga sa gura jabru se de ni ma jore che ko gure. Normally, we recite the refuge part thrice, 3 times for 3 times, and continue with the practice. But when we are accumulating the refuge, or when refuge is our main practice, we need to recite refuge as much as we can. One may accumulate or recite the refuge 300 times, 500 times, or even 1,000 times in its sessions. Dine da saba yinanda ani tengsum saba yinanda di saba na dine rimejine dindomudo. Once you have done accumulating or reciting the refuge 3 times, continue with the liturgy as follows. Yabyula namje ozranje tashinje de damje jongwara inkyur. Tisane ni tomani kangla kyo tsinyambar shangure. Having finished reciting this, one needs to meditate upon emptiness for a while. So let's meditate for a while. Tine dejala semje. Then comes the part of giving rise to bodhicitta. Ngonje jalwa zeda jenam je lame janju jodo doje dara taja manjuro kanyam jok penda le do zanje drobaranje ngonje jalwa zeda jen lame janju jodo doje taja manjuro kanyam jogo la penda le do zanje drobaranje ngonje zeda jenam je lame janju jodo doje
Tanya manjuro kanyam jogo la beda le do sanje jobaraji. Namjun jena tini semje de yang tingma som zane migba sana mendo. Tonda cheso jimbe kone ma song jena jiga yore. Again, when we normally recite or practice giving rise to bodhicitta, we recite it thrice, 3 times, visualizing or bringing to mind its meaning. Ene da mikse semje de sabe gabla ene denje jabdo na jenje ne ene semje de sedun chesen jimbe done ene sedun yangje anje joyere pena ho ngonje jalwa seda janam je la me janju judo tanya manjuro kanyam jogo la beda le do sanje jobaraji ho ngonje jalwa seda chodo do je da tanya manjuro kanyam jogo la beda le do sanje jobaraji ho ngonje jalwa seda janam je la me janju judo Likewise, when we are particularly accumulating or when giving rise to bodhicitta is our main practice, again we need to recite the part of giving rise to bodhicitta continually while visualizing or bringing to mind its meaning in detail like Kebola just now instructed. Dende chine tat tunjingla tongda dan cheda an gazon ro tokudu ani dende chine saye yimare. In this manner, as Kebola just now instructed, one should accumulate as much as one can in a session, whether it's 1,000 or 10,000 or 100,000 times. Ani tasa sawa karina ra dejola ani yela tumba den ro gudu ni semje kable semje so sa ani hemba den zo ani kale ma den chen de yore jabro gabso jabri de so sa ni hemba den zo migba da tumbe to ne ani so malo ni nar shara shara de yimare ina da migba di never to go gre migba maybe to ne tumba chibu de na ani When we are done accumulating, whatever the main practice is, following the accumulation, one needs to recite the 7 branch prayer. While accumulating bodhicitta, one can accumulate giving rise to bodhicitta and then slowly continue with other recitation. And while accumulating refuge, one should similarly first accumulate the refuge as instructed and then recite the remaining part with the visualization. Reciting the liturgy with visualization is of utmost importance. Yes, we do benefit a little from reciting the liturgy without visualization, but there is a vast difference between reciting the liturgy together and or without visualization. Migwa maybe done doma dona sem chu to mare sem de ke ola yang da bajin gyur to be kala ka bacha yure che sa migwa di so je ane ba shin do so ka be sa ya de sa an shin ba ka le mala song shin de re. The reason why concentrating or focusing on visualization during the whole practice is important is because without the visualization or concentration, one will not be able to control one's mind, and thus one will not be able to transform or direct one's mind to virtuous actions. Di jalanda yala dumba de ni da semje sabin jola chak sa go ro cha bom ni di di kam so da shin de yure cha bom je ni yala dumba de ma ga le song shin de do. Then comes the practice of the 7 branch.
And this is where one must accumulate the 100,000 prostrations. After the accumulation or the prostrations are done, one can continue reciting the seven branch practice in the liturgy. 남주인 자바이나 하는 도수로나. Now we will continue with the recitation of the seven branch or the seven branch prayer in a normal manner of reciting the seven branch prayer. Oma ore rezen pe manjune la zo be jojo jabyo nam la jang. Ngozo jorda ile jungwa ye ngozan jode nam ga ga. Sondara jangjo zembe la bada rezen nga je dam ze nyam. Padan zo zo jewe zo nam je jase joba je la je. Dayan ruwa donga gyurba la bemba je dara zambe ju. Kalba jawa samye jinye do duwe dundu nyanganim. Dage do zum sabe gao. Rugun jangju nyingbo do jire ngo ma ao re re zembe ma june alas. Chojo jabyo nam la jada. Ngozo jorda ile jungwa ye gozan juje nam ga ga. Sodra jangju zembe la bada re zen nga je damze nyam. Padan zozo jewe zonam je jase jeba je la je. Dayen ruwa donga kyurba la bemba je dara zambe jung. Kalba jewa samye chinye don juwe don do nyangen mid. Dage de zum sabe gewa nam jugun jangju nyingbo dom jireng. Oma ore re zembe ma june alas. Choju jebyo nam la jazalu. Ozo jorda ile jungwa ye kunsan jode namga. Sodara jangjo zembe la bada reze nga je damze nyam. Pada sozo jewe sonam je jase joba jela. Dayen rowa donga gyurba la pemba je dara zambe jogo. Kalba jawa samye chinye do juwe dundu nyangen mida. Dage do zum sabe geo. Rugun jangju nyingbo do jire ngo. Namjuen jina da dos len sum songshan da songshan na jiga yore. Yang kabga la tini domba nyobo don mi to bada. Ene kabga yungi yona. Ene te maza yang tewa chumbo roji kabdo jamna sik tama di. Rugun jangju nyingbo top jir ngo sekende len sum songshan na jiga yore. So this was the normal recitation of the seven branch prayer, which is done 3 times or thrice each session. In case you cannot recite as fast or are in a hurry, you can just recite the last line of the whole prayer 3 times, which starts with Dokun Changchung Nimbo Topsengo. So this line you can just recite it for 3 times if you don't have time or if you are in a hurry. Ene tamal gwane jubar de tekma chik ene sik tama de len sum ye bare. And normally at the end, when reciting the whole prayer thrice, we need to recite the last line, the same line 3 times, as Kembola just instructed. Dine de chala ne seme shi de ne songro nang. After that, we will continue with the recitation of the 4 immeasurables. Sonam de rogon de dan de dungal gondral da la min. Dungal me be de da me dal jin jogon nyam nye da nyam la ne ju. Sonam de rogon de dan de dungal gondral da la min. Dungal me be de da me dal jin jogon nyam nye da nyam la ne ju. Sonam de rogon de dan de dungal gondral da la min.
동아 메베 대다메 주군 냠예 다뇽 라네죠 어 준도도 대마숨 야 대화 전부 여도 대마지 어딘데 송전한 되게 요래 아니 다들 아니 믹스 데이트는 송배 갑라이나 된제 나신진다 데 소놈데 세븐 된전 양 예, 가서 그래 된제 나신진의 양의 양도 나사고 요래 Normally, one needs to recite this twice or three times, and as mentioned before, if you are in a hurry, you can recite it just once. Likewise, when one is accumulating the four immeasurables, or when the main practice is four immeasurables, one needs to accumulate it or needs to recite it again and again from the beginning as instructed just now by Kimala. Dini dejala sojin damje ojo arala dem korbe donga jele darwara nyur ode kyam ro kapso sojin sal da batamje sola o de shunda rani le timzong sam ne korwa rang dang sem jen damje koru donga damje la chawsong sam ne ini tongma ni de kan la kyo san nyamar ja yin bare Then we need to continue reciting the following line as Kimberla just now recited, and after reciting the line, one needs to visualize the refuge tree, the one that we visualized during the refuge. Then visualize the refuge tree melt into light, and then dissolve into ourselves. In doing so, one needs to realize that all the sufferings of all the samsaric beings, including oneself and others, have been alleviated, and then meditate upon emptiness for a while. ane chonsona dini dejala kewa de nyurdo da gonjo zombo drubyur rowa jeja malu ba de zalangwe barashu de songtumna yago yore ma songna ya gyönyo mare If possible, after meditating upon emptiness, one may recite the following verse: Gyewa de nyudota kuncho sumbu nurjune dowa chicha malipa thi salango bursho. If not, one can choose not to recite it as well. dini dejala mutune ane dorsam komde de songya yere ane rebejene nyamdo songro nang After this comes the practice of meditation and recitation on Vajrasattva. We will recite it together. dange joro bede de sanje gunje yeje donje zemba de waje chume dongge da chanye toje jilbo nam rangwe nyama jebar dardar jen jen je ze jabdung doje jin jazren de le lo na jo dongoran da we jil guru de je gunje do 이게 잡에 ngaje ngoran debe oje doni zunde de jujon babrang be sambe goni dede nyamja gonjane daje je ma me baran juru ma da da sama ya man ba la ya ma da da ba de me ba zo nga subo ga me ba na do me ba zo zo de me zo zo mo zo me zo dom jire yam guru wa ba gon zo da ba Sando amazon no so me mo ba na ba do de no ba de be ba zo no me ba zo me ba no do me ba zo zo de Sanam jire yang guru nga ba gon do da da ma zo me zo ba zo me do do zo do da ma no ba zo do de ba zo me ba no do me ba zo zo de me do zo ba zo me zo dam jire yang guru nga ba gon do da da ma zo ba ya za do 언도 제다 남주이나 다디 얘기하데 되나 대마뒤 때 제나 대마 조지 될래 중년에 대마 니주 짜지
dene bardu ngamba do sungu go yore ne temen ban tema tengor che sa sung tum na ya ya ba jara re ne ye ja ji mix nyamba dang du ka bla yena ne ye jam zo sa ye ba re de sa sa ban jola ne bazar sa do a se gande ne tengor che ne sa tum na ya ba yore de tengor che sa go re. In this way, while reciting the Vajrasattva practice, normally one should recite the 100 syllable mantra at least 7 times. Better if one can recite 11 times, and the best is reciting it 21 times. In case one cannot recite it as much, uh, reciting it at least one time is required. Likewise, when accumulating the Vajrasattva practice or when the Vajrasattva practice is the main practice, one should recite the 100 syllable mantra as much as possible. And then at the end, when one is done accumulating the mantra, uh, one should recite Om Vajrasattva A, one round of the rosary, or 108 times. Dine de jola ne meja dinzo gale mala nyamdo suro nang. After the recitation of the mantra, we should continue with the conclusion or the concluding part of the Vajrasattva practice. Meja de nge na ne sungo gure ndue na sungo go mare. The recitation of the concluding part is required only when practicing the longer version or when Vajrasattva is the main practice, and is not required when practicing the concise version. Om doje jambo jomden doje zan jime dong do jo do song sa. Namda wa zara nyema bom da je ba wo zir dong kam la. Se ba zum je sa gen dong baran da kam zum ro wa kun ji nin. Jangun doje la je kong so so da ne dong ma me be dun. Nam lo lam dro se be kor lo ro jam. Ngonze le lo de ba je be no. De be le nam je je ram no ju tar chen ta be le wan de. Korwe dongal ja zura da jen de che dang bar be me ne ran. De mo mun de ta ge che ram don de ja ja zu dam do nam je. Nga ja da be re wo ngan ro re ne ta do lo mo ra zu be korwari. Da do da wen do ba da be jen do ba me da tong de o zo. Dongal da bo me ze me dra baran de de dongal da ge zo. De be la wan da bo me bar we nam je wong bo nyu go dun. Pong bo ju me lu je me zo na jam gun to je chen je zo la. Dan ne lun mo le nge de bo je le je wang ge do gam ru. Je we ju do le la yi re je yi chen ju ja le la ju zo. Le je jung ne ju jung dan da le wang ju long dal do ga. Namin tam je rangi le le jo ka la jo jang a je ngom. Nga ye zon de be wang do. Le je long maran jang bo de de. Dan ne de ngon kal ba jang me do korwe zon ra mo mara jang ba. Nye ne jo je do je je lam je le da nyo mo chi be ne. Madara jam je jab zhong da dara go nye dara wo bran da dara dang. Do je jal nye da we me ngom ba tong ma me ne ma re ling. Tong we ju ra me ge ma dong na ru we kun ju da da gang. Le wang zha bo chin do mi su be chin do zha jin ji ya rab. Tong dong do we me nga de dun je nyam da pong we nga ro dun. Cham gun do je tu dira ma go na nam je chi bu lu zim chal we. Ke she zho dan ran ne xin je zhi te zen ji den nye du mi dong de. Le je wang ge da nye ji bu run zhi tu dira da la guan jia ma. Kang ge shi ju lun du le ma ye lo ra da da ni do tun de ngun ju. Le je nar we je wo da da wa tong ma me be tu ne lo. Kam zum kor we ne ne ma da ran de kal ba da me je wa ji ni. Je lu lan da me shi ju ran de je ru sa na ji de de da.
Lada Sana Jazo Chenpo Zam Lejo Sana Samde Jumi Kamson Jashi Jeje Kaju Ja Chebe Lenam Dume Juru Jewa Jame Jinye Tezam Le Jewa Seje Kona Zam Ame Janju Dondo Arabje Na Tezam Jebe Lela Dunyu Dunji Yongye Nyangin Desena Leje Wangze Nyumong Topje Shadran Jawe Lulang Korwara Jam Dongal Suga Sibi Sundaras Mizu Tabu Dongal Dida We Nyeje Damje Rangi Lele Tuje Jembu Lingin Junje Nyumong Leje Longde Dodo Mare Lobe Lede Wangze Ne Mije Munbe Nangdo Denja Nyeje Njume Serje Midong Zam Nyeje Leje Namin Mizu Tuje Jembu Jile Meze Dam Chenje Loge Yangsara Long Tuje Nyurjo Chage Mizin Nam Tuksum Suge Leje Dona Tabwe Tuje Minje Miso Am Leje Namin Dungal Member Tuje Zelwe Jujun Mebeb Zang Dongal Korwe Dam Tuje Tabwe Tuje Chaju Midin Nam Kamsum Korwe Neso Janja Namjing Rangi Dewa Tobe Ze Babe Tuje Chizal Domaji Daniel Ro Wangi Shana Da Tuje Cheche Sola Jeje Pawa Jola Toje Domga Jin Ngunjung Leji Rilwe Doze Yalyola Danyom Lelo Maze Wara Nine Tazi Toje Jalwe Korwe Damne Dangde Kozung Gomang Jola Nyurdo Dangdo Zul Nandi Shabadin Jeba Yimbare Ani Tuzo Dongba Yabo Yobadang Yejazo Sabi Gabla Ani Shabadi Songtumna Yabashirare Ani Namyun Dini Tuzo Dongba Shira Meba Chungwa Yina De Jebadi Mazuna Yamjigre. So this concluding part or the confession is recited as mentioned before only when accumulating the Vajrasattva practice or when the Vajrasattva practice is the main practice and can be avoided while accumulating other practices or when doing the concise practice normally. Shaba Tuba de Deola Yoba de Zore, De Yinji Mini Songore. Combo Dane Meja Momba Ye Damze Lene Gaji Lama Combo Jabze Zo Doje Zeba Doje Jembe Dane Jen Ruwe Zola Da Jamji Go Zondo Zaba Da Ye Lage Damze Nyamja Damje Doje Jaz Dedim Yedon Jeme Sodamje Chajen Dabra Zeduzo She Solwa Dabe Lama Doje Semba Jeshin Zumba Daje Wo Kyoje Deden Yedon Tamje Daba Yinu She Nawa Chinjin Wudu Shunne Rangladim Ranyenya Bal Doje Sembe Guru Njuru Ani De Song Benjo La Ani Doma Ninde Kang La Kyot Ani Nyamsha Nango Yure. The following lines that we will recite are the concise version of the confession and so are required to be recited all the time. After one is done with the recitation, one again needs to meditate upon emptiness for a while. So now we will recite and meditate together. Nyamsha Nambe Jala, Turzim Yungawa, Tisungudu. Dewa De Nurdo Da Doje Zemba Jumbiru. Roa Jija Malu Ba De Zalangu Barajo. Oda Dingoa de Sungtumna Yabure, Mazuna Yang, and Echebi Junge Yumare. Ta Kandar Yang, Turzim de Savajula Mendel Dingabardo Ndogure. Following the meditation comes the dedication part of the Vajrasattva practice. It is advised to recite this dedication verse, but one can also choose not to recite. In any case, after the Vajrasattva practice is completed, one should continue with the practice of mandala offering. So now we will begin the recitation of mandala offering.
Dunje namgara jingang bunzo ba nga de bodang jinje nga yin rinjen jenga do mara jebe de uzu zaju lama dam sherdo yidam loro sanje da nubdo damju changdu gin parzam bawo kando jujonzo jilab rabara sonam sabi om dinde che namjun da mendra sabi kabla ina sakdango mangazu shu chubare 아니 멘다조 삼 마인 갑라 아니 소자 챙와 제여라 챙원도 제네 에 멘다사다 도제 디 신라니보데 야라짱 아니 공문이디 대부중 가서 그래 대부중로 솔랑 아니 조문이디 공문로 솔랑네 디 멘다지디 말에 소존 조단 데라서 발라발 샤는 제기래 아니 After reciting the first part of the mandala offering, since the longer version of the mandala offering has already been taught in previous sessions, today we will look into the normal or the concise version of offering the mandala. So first, we need to make the hand gesture of mandala offering, which begins or which is to first hold the pinky fingers by the alternate thumbs, then join the two ring fingers pointing upwards, and then pull the two middle fingers by the alternate index fingers as instructed by Kimbala. And in offering the mandala, one can either hold few grains in the palm or hold the rosary, the garland, again as instructed by Kimbola, and then recite the mandala offering from the beginning once. Om Bazram Bumea Om Chi Yongzo Daba Wanjen Serje Zaj Om Bazare Gea Om Je Jare Korwe Uzo Re Jalbo Re Rab Shara Le Bambo Lo Zambo Ling No Balan Ju Jan Jamin Le Dan Le Ba ngayab da ngayab je yuden da lam jong ju zhamen nyen da rinpo je re wo ba zam de je do je ba ma mo be lo do kor lo rinpo je lo ro rinpo je zo mo rinpo lombo rinpo je alambo rinpo je do jo rinpo je Mame rinpo je dere jimbo ye bomba ge bam Chewa ma lo ma gara ma medom Tobe ma nazar ma deja ma nye ma da Rinpo je do jole nambar kyawe jalze uzu ladam Paljaram bozum zoba ma zawa me ba denye zawa dan gyubara Palden lama dhamba namda yedam tilgur jela sanje da janju zemba bawo gandu jenyon norla terda gezo da bolwaranje o dojen juwe dundu shezo zul shene jinje labdo zul saje buju juje medo jam rerab lingje nide jimba sanje shindo migde bulwa Jogo namda jingla jo bara jo idam nere namen kam nere yada ya mi ma ho da 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 ye zim lu da long jo ge zu lin je re ram ye la me long jo sa bi jap ko san je be jin bon je yu me je bara ru Konjo rinjen za wa zon je zon no la ja zo la gu be da do bu sonam zo je rab zo ne e je na wa je bara ju nam guru de wa da gi de sarwara na men pu za me ga ani de bar do na ma song de o ji ne gyun do teng ma som zo song na ya bu yure de men teng ma ji song na ya ani nyong ta be yuen ge yuen ma re la Mendra sabi ga zo de ne zo sa ko gure After offering the mandala once in this way, the verse below can be recited 3 times, or one can choose to recite only once as they desire.
The verse is actually the one that is recited when accumulating the mandala practice or when the mandala practice is the main practice. Oma awa kamsom de jo bal joro da da lu long ju ge zu gon do je da nye na shin ne jin je lab do zu om zarwa da da ga da ra na bo za me ga oma kamsom de jo bal joro da da lu long ju do je da nye nam la bo shin ne jin je lab do om zarwa da da ga da ra na men da la bo za oma kamsum no jo bal jo da da lo long jo ge zo do je da ni na she ne jin je lab do sul om sarva da da ga rana men da la bo za de nam yun jin de te mo sum sung na de re chik sung na ya yun ge yu ma re. Like mentioned before, one can either recite it thrice or choose to recite it only once. Shingam go ba jabul nam la de zo je dam je bo ra jo da da zem je nam la ir sonam ye je son ye zo ba ra jo ani des den za wa da yang tong man ji gang la kyo nyamar jang na ya bu yure. Now, after reciting this line, it is best if one can again remain meditating upon emptiness for a while. Ini de ja la ke wa de je wo gon sonam ye je zo zo je sonam ye je lo le jong we tam ba ku nye do ba ra jo o de ne te ma je sung dum na ya bu re ma song na ya che bi jun yu ma re. After that, one can recite this dedication verse and again can also choose not to. Ni la me nal jo rin be sung ro nang. Now we will begin the recitation of the Guru Yoga practice. Rang do nam ga ra je je ja zo we seng je be ma nye da ze bi jam ne gun do o je do je za la jal je cha nye jo zum ze be ja za be je go za be re zo cha ye do je yuen be do sang ye ja ja be zo la ka dam ju cham ye ro dam ja zo ram jam za wa zum je jen bon jo na ze bal de la me ngo wo ro ju Oma Bedaranguru Bemasi Dewa Jugo Nawa Daya La Zulu Nungo Doje Jimbo La Zulu De Jugo Bema Jude La Zulu Tage Lama Wazaran Jubengo Jagara Yuldu Kujun Dozam Pulu Ozo Shaljun Trebadul Oye Yuldu Kujun Dun Doje Dala Jinge Lo Zewe Dazo Lam Dandu Gobe Dala Nube Dazo Barje Zo Che Barje Chiro Zo Nange Barjen Sangye Barje Yingzo Zo Gube Shaza Jab Zo Je Oma Bezaran Goro Bema Se Dewo Gui Ngozara Dongwe Ze Ebe Ralde Cha Yembe Gube Cha Jaze Chalde Che Ze Ken La Se Chalwe Tong Zindu Tongje Dala Jinje Lo Zewe Dazo La Nube Dala Ngodo Zo Nube Dazo Barje Zo Che Barje Chiro Zo Nange Barje Sangye Barje Yingzo Zo Gube Shaza Jab Nama Wan Badrangoro Bema Zido Tamju Rinje Sembe Ze Kozala Ozre Dan Chaye Tune Lek Bam Nam Yunbe Purbe Bud Samme Janam Tuzo Jo Yang Lu Shu Je Bin Toje Dala Jinjo Lop Zewe Dazo Lam Dado Kwebe Dala Ngodu Dul Bibe Chi Barje Chiro Zo Nange Barje Nado Do Samme Barje Yinzo Zo Kwebe Chaza Jabzo Je Oma Mazangora Bema Zide Wadam Jin Damla Dabe Ze Chime Nejo Nyambre
Sansam zo chen ye lam ne chen pe za te song pe nge ten pe re me do pe ma kwen yan je chu me chang chum du zui chu te ten de ye ne chu ye chu so san chu go so cha ye do je ze go nam yin pe ren chen san ma do ra dan do ze nan kan zhuo tam chen tam la dam ye dan sha ze ngo chum ye to che da la chen je lo ze we da so kun pe da la ngo do so de pe ta so bar je so che ye bar je che ro so nang ge bar je Samye barje yezo zo kube jaza jabzo je oma Nazaran gora bema se de wa jalwe denba zo beze yare nala juba ze nyambur namge yingzo par namge chaje lang toje chaje lang chen dil chen zon de na zo ma me bar chu shin so yang gem sib jin mo de sa na bo dol do la den je do me tu je je toje da la jin je lo se we da zo lam na ro go me da la Nube da zo barje zo je ye barje je ro zo nanga barje nang do zo samye barje Nube jazan jab zo je a wo bedarang goro be ma zen sembe kanun ze be ze je jung zhu go cha lu je ya zen so zang ga do le chen zhe wo da zen kong lo chun zhu lo be zo ren jen gen ja nang zo zo cha ye kar be pro ba nam tu da sembe kan Yunbe sen ten por ba nam me be bo la zong jom ze ko na ja je por ba nam ye da la da ni ni me zhu go zam len je do je da la jin je lo ze we da zo lam da zho go me da la me be da zo bar je zo je ye bar je nang ge bar je nang do zo sam we bar je ye zo zo ko be ja zo ma a wo me da ng go ro be ma ze de这些运动方面怎么不用说你学习咋些了？大家刚给说那多边面定的是，边面那多恐怕在这样被满足那些，左边上天我所说，电池如果也挣钱多简单了，这位当做那么多公别打了我这种，那边当做把这种这些把这，那个把这那多做上面把这一做做，会别叫做叫。我们这种国别马西的红不一定你嘛这辈子天天做啊这，看啦看都苦的呢，咱个来也了，他来给人他们拉的，训练咋为咋就对，来也给人这把劲，你就咋就，忙有的也讲真都给东西让我中呢，也不能把别人真就多见。这位到时咱们中国别打了我这种的，别到时把这种企业把这。那个把这拿到做上面把这因素做，会被叫做叫做些嘛啊红，别这种国家别嘛，把嘛当个把当多，但把去年咱们那不是看来拉头多，看看前面咱们这那边人中多，他那也是咱们那还不是一样，那现咱们这咱们那这位那这咱们这呢，那来说给你，那来咱把送我这，那来天都开浪去，都当做主，都这到那进去了，这位当做咱们当着会被到那。那边当中把这做这也把这去做，当给把这拿到做上面把这用，贵别家在家做些我妈我们这个了，别马谁的我，但把出去但把那家人到了做，马些人就这家不光把大姐子，这是从这三样做，今年别马就，今年别马三八八，今年做这多这，上阵多这找不着，多这到了。在外当做咱们当中，我别到了我这做的，别到做把这做这也把这，那个把这拿到做上面把这也做做，我别叫他叫做这我别这人个人别马是，三月全部主把的，一年多进我中那天了，前两把别咱们那个，从本年的把那个，这个这没人见的，搞点三天咱那个都见到了，这路在外当做咱们当中，我别到了。那边到时把这做这些把这吃肉做那个嘛，上面把这样做个别叫做要，个别下次叫做些我妈我别这种个人别马子的我天天我天有了这大身边看着这明年老久的，就把每种我这些都当做主都把这都接到了，在外当做那当中我别到了我这种那边到时把这做这些把这吃肉做那个把这。把这因做做会别叫做去，我们红别这个路别马西的，各种土地主啊准备把这包公帮看中山，我这今年的进去结果将就准备把这个把事都接到了，进去了，这位到做那么多我别到了，那边到做把这做这些把这些都做，那个把这那都做，上面把这因。叫我妈我别这个路别马西的，我妈我别这个路别马。Madra Samaya Zase de Balawong Di Soldem Jeba Imbare Namjun Soldem Jeba de
땡지 아니 솔렘 되바 투좀 상제선나 민도 도제 세강 쪽데 아니 데머니 주자제 양나 대마 주제 양나 대마데 타나냐 대마 숨 누송domne 야고여래. So this was the longer version of the Guru Yoga supplication, normally recited once, which is followed by the concise version of the supplication, the Tusum Sangye prayer or the 6-line supplication of Guru Rinpoche. The supplication should be recited for 21 or 11 or 7 or at least 3 times normally. 아니 대화 좀 쇼 제가 아니 검은 제라면 아니 솔된 제바데 마송 바제 아니 대바데 테마카제 사샤나야 그래. Likewise, if one has limited time and is in somewhat a hurry, then one can recite the concise version a few times in place of the longer version of the supplication. 솔데 라메나 저거지 솔데 조 사두 솔데 두종 삼제 마데 사에 임바레. And when accumulating the supplication of Guru Yoga, or when the practice of Guru Yoga is the main practice, it is the concise version of the supplication, the Tusum Sangye prayer, that must be accumulated continuously. So we will now recite it together for a few times. Desum Sanje Guru Rinpoche Ngoto Kunda Dewa Jimboche Barche Kozo Dudu Rabo Sansowa Dezo Jin Chenang Samyan Barche Shewa Da Samba Lunje Dubara Jinje Lo Desum Sanje Guru Rinpoche Ngoto Kunda Dewa Dudu Rabo Sansowa Dezo Jinje Lo Dudu Chenang Samyan Barche Shewa Da Samba Lunje Dubara Jinje Lo Desum Sanje Guru Kunda Dewa Jimboche Barche Kozo Dudu Rabo Sansowa Dezo Jinje Lo Dudu Chenang Samyan Barche Samalun jeru bara jinje lo odadi tidang bom sai zo di bare de ola yube de den singom de kyundo masong na kyun ge yum bare ne solde unto som sanye ba de mangbo saudi ne paru la da di tengmare ezres tunrel tengma che ni su song jana digre ne danang azo songmego ba je. Like said, this is the supplication that needs to be accumulated over 10,000 or 100,000 times. The verse that follows after the concise supplication can be avoided normally and is recited a few times in between recitation when accumulating the concise Guru Yoga supplication. So for now, we will not be reciting the verse. Another ma chavla chinne sung debin dal josana mendo ni tene nang nyamba dar dum rubzo la dene sharia mala dogi. After that, we will continue with the inner practice of reciting mantra. Tendara zulwa dambe la zo namje ne sum jawe de le ko da yu do ja zen je na ba dang me ba ni ze je dul dang rang la den be wang da je la ngo de ma le ba do ba ra ju ane de sa wa dang nyam ba bazar guru de nam jun je na da tengur che chi ne sa go gure ane de zo dong ba do zo na de ne tengur sum tengur nga sa sa na rigire ane da na nyam ba zo dang be gabla da de inji me ni da mang ba sa go guru wa da na nga zo tengur chi nyam do sa ro na. Having recited the verse, we need to recite or accumulate the seed mantra, Vajraguru mantra,
Usually, we need to recite the mantra 108 times, a complete round of the rosary. While it's recommended to be recited 3 rounds of the rosary if one has plenty time. However, when one is mainly accumulating or when the inner practice of the mantra recitation is the main practice, one should recite it over 100,000 times. So we will now recite the mantra for 108 times, which is a round of the rosary. Om Bazar Guru Bemazide 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 Om Bazar Guru Guru Bemazide Om Tinin Ola Kalea Malanyam Dosuranang. So now please recite the following part together. Balde Alame Uye Nejene Ozra Juwa Dage Nesh Gozon Doda Yeje Doje Yejenjela Jendo Baranyuru Alame Jivo Omle Ozra Garboju Rangi Jura Tembe Bumbe Wang Do Luje Jima Namjerem Kombala Wan Jivu Drugu Dobe Galba Jindoji Nembe Ale Wazra Marboju Rangi Jimbrade Sangwe Wang Do Nage Jimaj Lam Zalong Kombala Wan Jivu Lungu Dobe Galba Jindoji Tuge Hongle Wazra Ngomboju Rangi Ningarad Sharab Yishe Wang Do Inje Jima Jan Lam Dengle Gombala Jivu Jugu Dobe Galwa Jindoji Larya Teveri Ozran Kadwa Na Zoba Chu Rangi Tewara Tembe Wang Shiba Do Ije Je Jima Jan Lam Zoba Chimbo Gombala Jivu Ngo Niku Dobe Galwa Jindoji Zo Lama Ojen Jimbo Nye Jeba Jimbo Rang Rayang Kunje Maju Be Ngala Yine Zip Namda Zhuzhan Junjin Gu Dine Desawadang Dine Tongma Nini Kang La Kazu Tudu Karma Nga Zhuzhan Nga La Zoba Ne Da Chuzo Jingni Jingla Rigre Ne Nyamjan Nang Gudu Tenga Du Kyuk Nyamjan Nang Rana. Having finished reciting it, we now need to meditate upon emptiness or remain in the meditative equipoise for a longer time. One may meditate for 10 to 15 or even 30 minutes, or if it is possible, one can even meditate over an hour or two. So now let's meditate together for a while.
Lazo tini ngo malam de nam nyam do zong ro nang. We will now recite the dedication part together. Jaya Ruba Jembe Jil Gorondo Deje Zanga Jebe Tuzum Zambe Gezo Gondo Lame Jangjum Ning Borongo Waranji Zonam Deye Daye Ruwa China Zangwe Barje Guish Ramye Lamje Jeba Darje Ne Bema Jalwe Ngoba Jurdosh Sanyo Lame Jelam Nyela Jo Yedam Kandu Lunan Chönyong Zongme Barje Gunza Chongdun Ngojo Jube Jaji Jo Oma Ombe Zerangoro Bema Zede O Beje De Leje Be Yejen Wezalanyo Me Gayen Damen Songju Wang Beje Darangona Rajin Zhu Bejin Zhu Bema Chunyi Ngon Zum Jazir Delen Anyam Nang Gong Bel Yalme Gangjin Reba Zembe Bawu Dangis Chuze Lo De Doje Lo Garanjur Dewi Do Mengong Bo Wenda Ye Ningjid Je Jana Bemon Gozum Gon De Jebe Dojin Andro Jo Be Zenjo Jelazo Zendango Ye Namro Dale Be Jojo Wajembe Dunzan Dajen Ga Nyam Ye Je Jazo Zedebe Ma Dado Jewarajo Deyare Zenam Je Zelam La Dening Na Ye Je Jazo Tuje La Me Gomba Nyurdon Raje De Nye Lunje Jubarajo De Meje Da Irme Be Manju Ranand Be Zando Barej Nare Yerme Maju Nyume Dune Nam Da Jindo Jewarajo Gando Jebe Jewa Damje Do Dore Yunden Dunden Dobar Jema Dado Jedan Jejurune Zuje Jube Rawa Yub Chedo Nene Nyembe Dondrom De Zedre Sebe Jazo Angalo Seba Dambe Jara Dunje Jebe Jubla Jungala Meb Labje Jindu Jore Meba Tamje Jamje Sanje Do Barajo Lazo Tadene Chebe Ngazo Ngondo Rembade Pejen Rubarela Ene Tiling Ngazo Ngondo Tunje Nala Ngondo Yongzo Namjun Tangda Ene Soso Kapzo Ene So Kangsa Gogre Ene Yamba Kapzo Ganden Rogure Tirimba Chinema Yusha Yu. So finally, this completes the instruction on practicing the Ngondro or the preliminary. So today we have completed a whole session in one go, going through the step-by-step procedure on how to practice the Ngondro, both normally as well as the details on how to accumulate each of the practices to complete the Ngondro practice. Ngondo Sedu Zu Sem Chua Yimbare Sem Korwala Ni Karasagure Joye Ni Never Juwam Changju Ningomong Top de Yulo Chuma Maiba Yabo Ani Di Kaljin Nungdenzo Dang Tunjin de Rubia Chendo Tini Konjo Sumla Ani Teba Semjen Denzo La Tini Semje Tini Di nung tsame do tabar jeba torzim komde so sabala chodun jurba la menal ju karsore mendal ani chila zendab zonju be tabjin be do jungwa la menal jor ta denzo komyon de ani samya bo chö to yo ba na sem dul to yo ba ani dene ko go yore sem chö ma do sem dul ma do na ani ngon ro dang wa de pen chung chung cha go yore
To conclude, Ngondro, or the preliminary practice, is primarily a practice for transforming one's mind. It is to generate a sense of aversion towards samsara or a feeling of renunciation from samsara, and likewise, ultimately, giving rise to an undefiled mindset of attaining the complete Buddhahood. To make this possible, the practice includes both methods of accruing the favorable conditions as well as eliminating the adverse situations, like the practice of gaining faith on the three jewels, giving rise to bodhicitta for the sake of sentient beings, Vajrasattva practice that completely purifies one's misdeeds and downfalls, the mandala offering to gather accumulations, and finally the practice of Guru Yoga to receive the most precious blessings. Thus, in practicing all these different methods, one should be able to cut and transform one's mind. Otherwise, one will not have actually benefited from the Ngondro practice at all. Ni kendo sem choya da sem dulya ne tabje ya buja naro nang ngondo nyamne zama se ngoji da jaba tamje chö nyamne ya bo na ne rewa na malam ye ne tiren ga zon de samjo ji. So please try on a regular basis to cut and transform your mind, and may your practice continue not just in the preliminary step but flourish in the actual main practice as well. So we will now end our session here. Ni nga zo ngondo re ba de ya bo jin ro zong ne samye dan da wa mang bo ji ro la mo de ne sem ba de la ne che zo yi rang da to ji che shu gu yue. We have now successfully completed our Ngondo session, and Kembola rejoices and likes to thank you all for listening to him with patience for all these months. La zo ni ka din che. So, goodbye, everyone.